azinduka mu kazi cyangwa n'ahandi bakaza bati azogumeye ariko urumva ukuntu ari bibi nazinduka mukavuga ati agenda azogumeye none se nimba umwana na mama wiwe baba bavuga ngo papa wabona azinduka ngo azogumiriya ntagaruke uko mukiri hano ku isi ijuru nico kintu ciza kiruta ibindi bintu byose kandi n'icimana izahemba bizeye izaduha ijuru nuko duha ubugingo bw'iteka ariko igihe tukiri hano ga ku isi nitureme ijuru ritoya tumererwe neza famiye umuntu yiyumve ko atoregereta kubera impamvu yashatse niki kiza gituma umuryango ubaho nabi abantu usanga bafite mwinjyana umugore n'umugabo n'abana no kubera iki tuba twakoze za nshingano zacu iyo tuzikoze Hello guys, amakuru mufite mumeze neza, turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza ngo Imana ikomeze ibiteho ibagirire neza. Hanyuma uyu munsi turagarutse dufite wa mutumirwa mwiza wacu dukunda uzuduha ibintu bigafasha imitima ya benshi kandi turabashimira cyane kuri comment zanyu mugenda mutugaragariza urukundo mutubwira ko ibyo turimwo ibyo dukora bibafasha. Rero turaje mwongere kandi mudutegere. Uyu munsi turagarutse dufite topic ivuga ku bagabo. Ubushize twavuze ku bagore, uyu munsi turaje tuvuge ku bagabo. Kandi ibyo tuvuga ndazi yuko hari bamwe bizafasha. Rero ni benshi gusa nyine turashima ko hariho bamwe babishoboye ariko abatabishoboye rero nabo baze bumve kugira ngo bibashe kubafasha. Mutumirwa wacu turakwakiriye. Murakoze cyane. Mumerewe neza? Turashima Imana. Yego. Turashimye ko mwongeye kutwitaba. Namwe mwakoze kudutumira. Yego. Hanyuma mbere yuko dutangira reka udushire mu biganza by'Imana kugira ngo iki kiganiro tugiye kizafasha abantu. Karibu. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Pawulo yaravuze ngo byose na Kristo jumpa imbaraga. Ego. Ibyo dukora byose tugomba kuba twubasha Imana tukayishira imbere. Yego. Nta muntu washize Imana imbere ngo ibyo arimo bifeiringe. Ego. Cyo gituma ibintu byose abantu bakora biragusaba gushira Imana imbere. Ego. Rero reka dusenga Imana. Mana turagushimiye kandi kubw'iki gitondo wongeye kutugirira neza, igitondo wongeye kuduha feva kandi yo kuzuka turi bazima duhumeka umwuka w'abazima. Ntacyo tuba twatanze ariko ni ubuntu bwawe utugirira. Rero turaguhamagaye muri aka kanya turakuraritse kuko wararitswe mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya igihe vino yari ikehanye wongera gukora igitangaza gituma amazi ahinduka vino kandi araryoha kurenza iya mbere. Ibyawe ibyo urimo biza biba byiza kandi nta kiza gikehana. Komeza ubane natwe, komeza udushoboze kuko duhabwa imbaraga nawe. Ubwacu ntidushoboye turabanyantege nke ariko iyo dushigikiwe nawe tuba dushigikiwe n'umugabo ukomeye. Rero ngwino umurikire intekerezo zacu mu byo turi kuganira bibe byose bikogwa kubw'izina ryawe n'icubahiro cyawe. Ariko kandi n'abazadukurikirana nabo bahabwa umugisha kandi ibi bibafashe kugira ngo habe impinduka zibe mu miryango, zibe mu matorero, zibe mu gihugu. Urakoze kuko ubana natwe dutangira ndetse kugeza dushoje. Reka icubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma ubushize twaganiriye kuri topic ivuga ngo devoir y'umugore mu rugo, niki umugore akora kugira ngo yubake urugo rwiwe neza. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga ku bagabo. Kuko nimba hariho devoir z'umugore hariho n'iz'umugabo. Nimba hari iby'umugore asabwa gukora kugira ngo urugo rwiwe rube rwiza, ni ukuvuga ngo n'umugabo afite ibindi asabwa gukora kugira ngo urugo rwiwe rukomeze rube rwiza. Hanyuma karibu cyane dushaka kuvuga kuri ico kintu. Murakoze cyane. Reka twifashishe
passage biblique ni ijambo ry'Imana. Yego. Twokongeramo ibindi wenda commentaire, Yego. ariko ibyo tugiye kuganira reka twifashishe ijambo ry'Imana. Yego. Turaza gusoma Bibiliya mfite ni Igifaransa, wenda ndasoma turaza kubisobanura ku badashobora kuba bakumva uru rurimi. Aho tugiye gusoma ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, ibice ni 5 n'umurongo wa 25. Haravuze ngo Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Reka dukomeze nanone dusome hano mu Itangiriro ibice ni 2 umurongo wa 18. Yego. Haravuze ngo l'Éternel Dieu dit, il n'est pas beau que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Turangirize mu Migani rero, igitabo cy'Imigani ibice nabyo ni 22 n'umurongo wa 6. Haravuze ngo instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Reka tuze kwifashisha iyo mirongo mbere yuko tuza kuvuga wenda ziriya devoir umugabo akwiriye kuba yakora mu rugo rwiwe. Yego. Hano mu Baefeso hatubwiye ngo bagabo, abagabo nibo tuje kuvuga. Uyu munsi turi kubagabo kabisa. Turi kubagabo nanje ndimo muri abo bagabo. Yego. Ako ndibwira nanje. Havuze ngo bagabo ni mukunde abadamu banyu, ni mukunde abagore banyu, kuko Kristo yakunze itorero akagera aho agitangira. Kwitangira itorero icyo yakoze ni iki? Yararipfiriye. Yego. Ari amaraso rero yiwe yamenetse twarugira ngo dukire ibyaha, tuve mu bubata, twongere duhabwe indi identite tutari dufite. Ni ukuvuga ngo rero Bibiliya icyo ihaye isaba abagabo twebwe, kiravuga ngo nidukunde abagore bacu. Muri uko gukunda abagore bacu tugera aho twobitangira. Umugabo yumve ko yopfa ari kurengera umudamu, ari kuzira umugore wiwe. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Abagabo ni mukunde abadamu banyu kuko Kristo yakunze itorero akagera aho gitangira. Umugabo ni wumve ko ni wewe ugomba, ufite duruwa yo wewe urukundo nicyo kintu ca mbere usabwa. Kandi si gwa rukundo gusa go gukunda uko umuntu agukunze mu buzima bworoheje. Ukunda umugore turaza kubigeraho mu madevoir, ugeraho umwitangira wewe ugapfa kugira ngo abeho. Cyo kintu kirakomeye kabisa. Abagabo bahe badukurikirana tuvuga ibyo nibyo Bibiliya basaba. Ntabwo ari nje uhawe bibasaba. Ni ijambo ry'Imana. Ntibagire ngo ni jewe. Ntabwo ari jewe. Nibasoma igitabo, nibaje mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 5 umurongo wa 25. Baje kumva uko ijambo ry'Imana ribategeka. Basoma ijambo ry'Imana. Basoma ijambo ry'Imana. Gusa hari bamwe bazanarisoma barangiza bakagirengagiza. Icana. Tibarikoreraho. Umvaga ibyo ngibyo siyo twakora ibyo bibiri dutegeka. Ni ikihe kibazo kiba kiri kwisi? Nta kibazo kiba kiri kwisi. No kuvuga ngo bagabo ukunda umugore kugezaho ushobora no kumupfira. Cyane gose. Ushobora kwitanga umugore ukamwitangira. Uko Kristo yitangiye itorero. Niko abagabo nabo bagomba kwitangira abadamu babo. Babakunde cyane. Babakunde cyane. Hano mu mwitangiriro ibice 2 umurongo wa 18. Imana ngo ibona ko atari byiza ko umugabo aba wenyine. Iravuga ngo reka tumuremere umufasha. Imana yaremye umugabo, ariko ngo yitegereze ibona umugabo utafite umudamu, udafite umugore, azabaho gute? Wenyine. Imana yavuga ngo reka tumuremere umufasha. Kandi Imana yaremye umugabo, ariko umugore yamukuye mu rubavu rw'umugore. Rw'umugabo. Urabyumva?
none se umuntu yakwanga gute urugingo rwiwe? ni ukuvuga ngo Abadamu abagabo banga abagore babo bariyanga baba banze ni urugingo rwabo ni urubavu rwabo niho abadamu bavuye. kubera ko umuntu yo kwiyanga, umuntu akagera aho yiyanga, umuntu akagera aho akorera uwo muntu ikintu kibi. Imana ije tubabarira kuko niko Stefano ariko avuga bahaye bamutera amabuye bashaka kumwica. Aravuga ngo data ubababarire kuko ntibazi ico bakora. Abagabo nabo bakora ikibi bagikorera abagore, Imana ibababariye kuko ntibazi ico bakora cyane gose. Ntibazi ko bibabaza, oya ntibazi ko ari bo bahabigirana, ntibabizi ariko nibo bari kwigirira nabi. Hano mu migani havuze ngo toza umwana inzira nziza kuko azayikurikira ntayivemo. Muri bijya tugiye kuvuga rero turaza gusanga ukuntu abagabo bakwiriye kuba ari model icyitegererezo mu ngo zabo no mu buryo bwa education y'abana. Ni ukuvuga ngo uko umugabo abanye n'umugore, iyo babanye neza bifasha abana nabo niyo bataragera muri za bukuru mu kubaka, bifasha abana kuba mu buzima buri epani bisanzuye, ubuzima bwiza, babona yuko ubu bagomba kubana neza. Ubushize mu kiganiro twagiranye hari ijambo wavuze rikomeye ryankozeho rivuga ngo abafite ingo nziza ababanye neza ngo si amafaranga ariko ni abakundanye cyane. Umurinzi yaravuze ngo elimu nyingi bila Yesu haitosha kabisa, pesa nyingi bila Yesu haitosha. Aravuga ngo mureke Yesu aganza imitima yacu cyane gose, ico gihe muzomererwa neza. Wa mugabo wewe ukorera umugore ikibi, umugabo ukubita umugore, iriya ni imbuto mbi hayatera. Icambere ko karigirira nabi, icakabiri babana ko barabona babana baba muri buriya bateramwe imbuto mbi. Ureke nkubwire je ndo mu psychologue nkunda kubivuga, niyo masomo nize nibi nkora byose mvuga je narabyize. Hari n'ibindi birebire twojamwo by'imico byo abantu bagenda biga mu ma anthropologie socio-culturelle, ni imico cyane yuko abantu babagiye babaho. Ariko buriya abana ikinezeza abana, ikibahesha amahoro, igituma biga bakanatsinda ku mashuri, ni constellation famille, ni umubano w'umugabo n'umugore. Nukuntu ababyeyi babo babanye neza. Ariko nimba babanye nabi, bariya abana ku ishuri nta musaruro bizabacanga. Umugabo reka mbwira abagabo bagenzi banje, mwabagabo mwe muwa muhaye mukorera abadamu ikibi, nimushake mukura abana ku mashuri kuko ntaco bazavamo, bazakura mwiki taco bakura. Umugabo arakubise umugore nijoro, umwana akaja ku ishuri, yashitse hariya rero ikibazo cambere agira ico bita ngo ni reviviscence, ni ukuvuga ngo agarura bwa buzima zase. Umwarimu karigisha matematike, karigisha français, karigisha nimba ari za entrepreneuria n'ibindi byinshi, umwana we sihwara, umwana ari iwabo, umwana yatashe ari kumwe na nyina na se, bahaye bakubita nyina cyangwa bakubita se, hari kidashoboka. Ndagira ngo ico ngico cyo si cyane, si cyane gute? Abagabo ntibari mu guhunga ingo, none nako kagaga hari, sinzi ko twobitranche. Abagabo bari bahahaje abagore nabo, ariko ubu nyine namwe ntimworoshye. Nibuke bijya twaravuze ngo umugore nawe afite ibintu byiwe bimureba. Twaravuze ngo icambere ni soumission, icakabiri ni propriété, isuku, ariko ijanye nico bita la beauté, ubwiza. Turavuga ngo icagatatu ni ya care. Icakane turavuga ngo ni cuisine. Urabyumva? Tuja ku cagatanu twavuze ca intimité. Birababaje nyimba abagabo barigeze kubangamira abadamu, ubu nyine hakaba hariho parité, uburinganire, égalité, émancipation. Ariko abadamu namwe mugakenera ngo
muje muri gukora nk'amavangeance represailles, nko kuvuga ngo abagabo bari batugoye kera, natwe ubu nyine c'est notre tour. Umuntu wese agomba gukora inshingano ziwe, guhagarara ku izamu ryiwe, gukora agakora devoir ziwe, amahoro akaboneka mu muryango. Umugabo n'umugore babanye neza, abana babo baba epanoui, abana babo bakura neza, bari mu buzima bwiza, bakurana amahoro, ibyishimo, niba abana bagira n'ubwenge mu mashuri, kuko nta kibazo. Hari ibintu byinshi, ikibazo nuko abapsikologe wenda batanashirwa mu mashuri ngo bakurikirane ibibazo by'abana. Hari abarimu byensire nabo batraumatiza abana, ariko ibindi byinshi bibera mu miryango. Hari abakozi biriranwa abana, hari abagabo n'abagore bagwana, abana bafite izo veki mu mashuri nta musaruro. Izo nizo ngaruka za mbere. Amashuri baba faible. Reka noneho twinjire mu madevoir ngiri nyayo, ari kinki ka introduction, ariko tugiye kwinjira, tugiye kuvuga abadamu twavuze 5, abagabo noneho turavuga 8, turongeraho ibindi 3. Bafite izo nshingano zose, bafite nishi 8 izo titwuzimara inshingano z'abagabo cyangwa iz'abadamu, ariko byibuze turafata izo nizo tubaye dufasha. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ikibiri ivuye kuvuga gukunda. Marie aime vos femmes comme Christ, umugabo nakunde umugore wiwe, comme Christ a aimé l'église, akageraho agitangira. Ni mukunda abadamu kuko Kristo yakunze itorero, akageraho agitangira agapfa. Kuko gukunda ntiwo mukubita, urabyumva rero, ukunda ntiwo mugirira nabi, ukunda nubwo ubona faiblesse ziwe tuzimugayira, ahubwe ukenera kwinjira hahandi kuzamura. Ni ukuvuga ngo za ntege nkeya za mugenzi wawe, urumva, icambere urazimenya, wamara kuzimenya ukazikoreraho. Mu isi nyine tiyabuze ibintu byotuma abantu bamwe bagira intege nkeya, ibyo byose birahari. Na umudamu ashakana n'umugabo batarabanye, imico itandukanye, famiye, abantu babayemo, umuntu wenda bafite umuco w'iwabo, harimo izo weakness zigaragara. Ariko buriya ni ukuvuga ko hari ibintu abantu baza wenda nk'ibi bintu by'ama ONG, hari ibintu baza bita ngo ni ama analyse FEFOM cyangwa mu cyongereza icyo bita ngo ni SWOT. Ni ukuvuga iki? Hari ibintu bavuga bigenda bijana, bakavuga ngo bagerageza nko kureba organisation bugikora, bakavuga ati organisation bifite icyo bita ni ukuvuga ngo FEFOM ni force, faiblesse, opportunité, menace. Hari ibintu bine, hari imbaraga, hari intege nke, hari amahigwe, ariko hariho n'amamenasi. Noneho rero icyo baba bashaka ko ya organisation igomba kugira ni ukureba imbaraga zayo, ni ukureba les opportunités, hanyuma nibyo urumva ko harimo imbaraga, harimo les opportunités, ariko kandi agasubira akaba za ntege nkeya n'amamenasi. Rero icyo abantu basabwa gukora nuko yama faiblesse muyakoreraho gahinduka imbaraga, akaba force. Zijya menace mukazi transforma kuba les opportunités. Urabyumva rero, ibyo wenda ni ibindi iyo bari indi topic muri monde humanitaire, ariko ni nako bigomba kumera no mu ngo, ni ugukorera kuri ibyo. mukazihindura imbaraga, mufite imbaraga, mufite les opportunités. Ibyo bibiri birahari, ariko hirya y'ibyo bibiri rero hariho faiblesse na menace. Rero bya bindi mubona ko ari zo ntege nkeya, mugomba kubikoreho mukabizamura bigahinduka imbaraga. Zijya menace mwari mufite mukazikoreraho naho zigahinduka les opportunités. Ico gihe mumaze kubikora gutyo muri gwa rugo, umudamu n'umugabo we n'abana, ko muraremaga ryajuru rito twavuze,
ko murazana ya mahoro kumererwa neza mukiri hano ku isi. Ego. Ijuru nico kintu ciza kiruta ibindi bintu byose, kandi n'icimana izahemba bizeye izaduha ijuru nuko duha ubugingo bw'iteka. Hariko igihe tukiri hano ga ku isi nitureme ijuru ritoya, umuryango, tumererwe neza famiye, umuntu yiyumve ko atoregereta kubera impamvu yashatse. Niki kiza gituma umuryango ubaho nabi, abantu usanga bafite mwinjyana umugore n'umugabo n'abana? No kubera iki tuba twakoze za nshingano zacu. Iyo tuzikoze mu by'ukuri ibintu byose biza bigenda neza. Hari ingugeramo natwe uko turakwiza imyaka 10 twubatse muri Decembre le 19 turakwiza imyaka 10 turagiye aho ngaho urumva ko dufitiye experience imyaka 10. Ariko rero natwe twashatse ari uko twabonye izindi ingo nziza iyo zigeze mutarashaka uza wifuza gushaka, ariko ingo mbi iyo zigeze mutarashaka uzuvuga ngo urugo ni ikintu umuntu atokwikwegera. Ariko ni ngaho none wa mugabo wavuze ngo Paulo ngo yanze gushaka ngo kubera ko ngo umugore ngo azomutera Teresi. Ni ngaho Paulo yaciye mu rugo rumwe asanga rubanye nabi. Asanga ndi rubanye nabi. Haraho yo bararaye Paulo yazaga guma kuja gutarama za Makedonia n'ahandi, kandi nyine no mu Baefeso n'abandi bose bagiraga ingorane. Ni naco gituma ariko abandikiye Paulo yabandikiye mu by'ukuri azi ko hari ibintu bitagenda mu mago. No kuvuga ngo byahereye cyo mugarura ubunyine cyo garura Paulo ubunyine. Ariko abantu nibafata inshingano bumva ico Bibiliya itubwira, nubwo Paulo atagihari ariko gasiza twandikiye. Yaratwandikiye ibyo yavuze birahari cyane. Tubisomye ingo zoba nziza. Hari ubwibazo nuko tutabisoma. Rero niyo narimvuze mu kintu ca mbere, devoir ya mbere y'umugabo ni amour sacrificiel, nuko ukunda umugore ukagera ku rwego wo mwitangira wowe ugapfa kugira ngo abeho. Kandi ico c'est biblique. Hariko ikibazo nono gitangaje, unaniwe kumwitangira niwe hauja hari abagabo bica abagore. Birahari twebwe mu byo dukora byacu dans le monde humanitaire turibanda cyane kwihohoterwa rikorera abantu rishingiye ku gitsina, ibyo bita ama violence sexuelle et celle basée sur le genre, ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Wenda nimbara abadamu cyangwa abagabo byo byose turabivuga, c'est vice versa. Ariko noneho fata umugabo washatse umugore ibitangaza, ananiwe kumwitangira, ananiwe kumukunda, agezaho ahinduka menace, agezaho amwica. Urumva bene icyo noneho ananiwe kumukunda ntanamwihorega amureke basi abeho anarere n'abana umugabo akicira umugore, akica umugore n'abagabo. Imana ibababarire kabisa. N'ufite uwo mugambi ico dusaba ni mukunda abadamu banyu kuko Kristo nawe yakunze itorero cyane. Ico ni icambere, c'est l'amour sacrificiel. Apana urukundo rusanzwe ngo turakunda nabwo inyungu n'ibindi biraha. Itangira umuntu ugeraho wamupfira. Ico ni icambere. Kindi ca kabiri ni ukuvuga ngo umugabo niwe chef de sa femme et sa famille. Umugabo niwe chef w'umuryango, niwe mutwe ku mudamu no kubana biwe. Umushefu rero agira kalite ziwe. Umushefu si umuntu w'umudiktatere uhahamura abantu, kubwo ni umuntu wumva bose, wakira ibibazo byabo, akaba afite umutima wagutse. Kandi muri ibyo agomba kujera ukuvuze harimwo za ntege nkeya. Urukundo rurahari, izo mbaraga zirahari, dani force, les opportunités zirahari. Ariko rero namenye ko no muri bijya harimo les faiblesses, harimo les menaces. Byose nagerageza bikoreho. Nimba uri umushefu sukuza ngo ube dictateur, un bon leader. Hariho les qualités turaza kuzigeraho ku ca gatatu. Tuvuge
kategori za leadership abayobozi ko bagomba kuba bameze. Ni ukuvuga rero umugabo kuko ari we shefu ni shefu utekerereza urugo arushakira ibyiza cyane apana ibibi, arushakira ibyiza apana ibibi. Igituma uri shefu ni ukugira ngo uyobore abantu, kandi uko ugomba kubayobora ugomba kubayobora neza. Umuyobozi, karite y'umuyobozi ntabwo ari ugukanga abantu, ntabwo ari ukwinjira mu nzu umudamu ngo ahungire mu cyumba n'abana ngo papa araje umugabo araje, ahubwo ni uko kuza kwawe cyangwa iyo utanahari abantu bumva ko bahungabanye. Urabyumva? Ariko rero abana bakagukumbura, umudamu memema n'ibyo ngibyo, mukaba muri ubwo buzima. Uri shefu uza wakira ibyiza bokuzanira amaraporo ukakira n'ibibi. Ariko ibyo byose umushefu akwiriye kuba afite enkere panui, umutima wagutse wakira byose, wakira imbaraga, wakira les opportunités, wakira les faiblesses, wakira les menaces, kandi ukenera kuzihindura imbaraga azikorereho nono kugira ngo azihindure. Madame afite intege nkeya, namenye ko hari intege nkeya afite, ngiye kuzikoreraho nzihindure imbaraga. Urabyumva rero? N'umugabo nawe simvuze ko nubwo ameze gutyo naho hariya twarabivuze mu badamu, n'umugabo nawe agomba kuba afite intege nkeya, ariko za ntege nkeya murazimenya. Kandi iyo umenya ikintu baza bavuga ngo ibuye ribonetse ngo ntiriba rikicishe isuka. Umuhinzi uhaye uhinga akabona ibuye ntabwo yaba akiri kubiseho isuka. Ni ukuvuga iki rero? Iyo umaze kumenya intege nkeya uvuga ati mudamu wanje naho namushatse ngomba kumwemera. Kandi icyo nicyo tuba tubwira abagabo n'abadamu, bamenye ko umuntu wese afite imbaraga, afite les opportunités, ariko afite faiblesse, afite les menaces. Ibyo byose ni mu bikorero. Iyo mubikoreho gutya mu rugo ibintu bigenda neza. Reka tuje ku cya gatatu. Umugabo ni umulideri. Kurumva? Leader ni ukuvuga ngo leader n'ubundi ndi bitandukanye cyane na kuriya kuba shefu. Ariko noneho bitandukaniye, leader umuntu yoba shefu hajya mu rugo agakora ibintu, ariko leader biragenda bikaja hejuru bikarenga kuba gusa shefu, n'abandi bantu bakaba bogegwaho n'ijya leadership. N'ubuyobozi nono, ubuyobozi n'umuyobozi. Umuyobozi rero muri leadership habamo style zitatu z'umuyobozi bigomba kuranga umuyobozi mwiza. Embo leader agirwa harimo ibintu bitatu, nako si bitatu ni bine. Hari ibintu bine tugiye kuvuga ku muri leader. Ubwoko bwa leadership ni ukuvuga ngo ubwoko bwa mbere bwa leadership bubaho, hariho leadership democrate, ni ubwigenge, kwishira no kwizana. Wa muyobozi rero agomba kuha abantu biwe kwishira no kwizana. Mu rugo abana bakiyumva, umugore akiyumva, ibyo ngibyo birimo biza bikogwa. Hari abandi nabo bagira icyo bita la dictature, ni ugutwaza abantu igitugu. Iyo nayo n'indi sorte ya leadership ya kabiri. Abo bariho. Ese iyo ngiyo ni nziza? Iyo ngiyo ndaza kukubwira inziza muri ibyo byose. Igitugu rero urumva nyine wahindutse bya bindi ushika abana bumvuraje bagahunga, umugore akaja kure, wazinduka mu kazi cyangwe n'ahandi bakaza bati azogumeye. Ariko urumva ukuntu ari bibi. Nazinduka mukavuga ati agenda azogumeye. None se nimba umwana na mama wiwe baba bavuga ngo papa wabo nazinduka ngo azogumiriya ntagaruke, uko ni sanse figire baciye amarenga, ariko ni nko kuvuga tuzogwa iyo ngiyo ntukagaruke kuko uratunaniye, uri menace, utumereye nabi. Mwabagabo mwe, ingo zanyu nimureke gutwaza imiryango yanyu igitugu. Imiryango yanyu ntigomba kugeraho ibifuriza kutabaho.
hari abari mu gutanga ama etage hari umunsi twari muri eglise umukozi w'Imana yarabivuze ko hari umuntu wamuhamagaye umugore waramubwira ngo nasengera umugabo wiwe apfe zavugiye kandi umugore nguri muri Amerika yego ngo ahamagara umupasiteri urino ngo aravuga ngo asengere umugabo wiwe ngo umugabo aramugoye ni ukuvuga ngo wa mugabo abatwaje igitugu none se mu muryango nyine nimba umuntu yogeraho atanga itaje ngo asengere umugabo wiwe apfe n'ubundi yarapfuye ntawugihari ni ukuvuga ngo muri mafikire ya wa mugore yamwishe umuntu yarapfuye ariko yamwishe yapfuye kera ntawuhari mureke gupfa mukiriho mureke gupfa muhagaze nimubeho kuko muriho kandi mubeho neza ureke gukora icotuma ureke gukora ikintu cotuma umugore cyangwa abana bavuga ngo abana urumva rero nari mvuze ko style ya mbere ni iriya demokrate nuguha abantu kwishira no kwizana style ya kabiri ndavuga ngo ni ya dictature nugutwaza abantu igitugu style ya gatatu hari ico bita ngo ni laisser faire nukureka ntuburi demokrate ntuburi dictatere ugataha ukavuga ngo ntibindebe yoga nayo ni manque de responsabilité basinda bibazo abo barahari tumenye iby'abana bakeneye tumenye icumudamu akenyeye ibyo byose bagataha ariko rero muri leadership baza bavuga ngo izo style zose wavuze zitatu navuze zitatu tugiye kuja kuyakana ntanzi zirimo muri izo zose umaze kuvuga tanzizi yaba ari demokrasi nayo ganti igomba kwamiba demokrasi nayo igomba nabyo hari bitagenda dictature yoga urumva ni kibazo basinda bibazo ariko bazavuga ngo un bon leader cyangwa un style de leadership qui vaut la peine ngo ni leadership situationnel ni ukuvuga ngo iyo harimo leadership situationnel ni ikintu cyadapta kuri buri situation ni ukuvuga ngo situation yose mugezemo niyo igomba kugaragaza leadership ugomba gukoresha aho bikenewe ko woshiramo demokrasi yishiremo aho bikenewe ko woshiramo ka dictature kubera ko hari abatagenda neza gashiremo naho usanga rero bidakenewe ko uzinjiramo reka uko nguko rero abagabo icyo mbabwira muri ayo ma leadership yose tube aba leader situationnel biyadapta muri buri situation ubundi ni naco ubwenge buvuze l'intelligence yo bavuga ngo ubwenge niki ubwenge c'est la capacité qui nous permet de nous adapter à des situations wagera ahantu hose ukiyadapta rero gutwara umuryango nuko ugomba kuba uri leader situationnel nuko ugomba kuba applica leadership situationnel tube demokrate tube dictatere tube umulese faire laisser aller ariko byibuze ukaba wiyadapta kuri buri situation ico rero ni ca kabiri ni ca kane mu byo twari tuvuze ayo ni amasorte ya leadership ariko muri ibi mama devoir y'abagabo ico ni ca kabiri ico ni ca kabiri ica gatatu rero umugabo agomba gukora muri devoir ziwe agomba gukora ico bita umugabo ni protecteur et pourvoyeur de sa famille umugabo ni umuntu wavuye Imana umurinzi w'umuryango wiwe ni umugabo urabyumva gusaga hariho n'abagabo hari akantu nibutse uvuze gutyo nibuka akantu kamwe ngo umusaza umwe yari yajanye n'umwuzukuru wiwe mu kiraro ngo bagira ahantu nyine bagiye kurara ngo abaza wa mwana ngo se yewe umwana ngo ufite ubwoba ngo umwana ngo aramubwira ngo arabufite ngo reba ubwo muri ico gihe wa mwana azi kumuproteja ni sekuru none nawe asanze sekuru afite ubwoba nawe karamubwira ati nuko utobona reka nkubwira kandi kantu kandi akombiye kuvuga uwo nawe n'uwi wacu ndamuzi aho ari nawe uyu nguyu mvuze n'uwi wacu oya uwo gusinza mbyumva uko ko byagenze ko umwana ari mu kiraro na sekuru
abandi batashe basigara bonyine. Umugoroba bwije rero abaza umwana noneho umwana wabajije ni sekuru cyangwa sekuru yaramubajije ngo se ngo ufite ubwoba, umwana aramubwira ati ndabufite, ngo reba ubwo mfite. urumva uko nk'uwo nyine none muri ico gihe ashize muri insekirite wa mwana yarazi ngo sekuru aramuproteje kuko waruvuze ati umugabo ni urinda umuryango wiwe. Wa mwana yarazi ngo umurinda ni sekuru. None aramubwiye ngo jewe ho burarenze ubwoba burenze ubw'umwana. Ico gihe rero niyo nari nshatse kuvuga ati ndaza kubwira kandi nako kajanye n'ivyo uvuze. Umugabo havuye Imana, kurumva havuye Imana na leta, ndavuga ku mutekano w'ibindi, ariko mu rugo rwawe umugabo niyo protecteur kuko hararinda Imana, umutekano w'igihugu uriyasire, ariko kibibuza ko haza abajura, kibibuza ko haza n'abatari n'abajura boza kumenasa urugo. Ico gihe niwe protecteur na pourvoyeur. Pourvoyeur ni umuntu ugomba gushakira umuryango ivyo ukeneye, pourvoir aux besoins économiques de la famille. Umugabo ni protecteur. Hanyuma ko naringiye kukubwira rero muri ico ngico ikibazo ni ugusanga warashatswe n'umugabo ufite ubwoba, noneho gico gihe nimba umugabo afite ubwoba, umugore nawe ugomba guhagarara ukaba umugabo. None se tuvuge gute ko umugabo ari wo murinzi w'urugo rwiwe, atafashe izo nshingano nyine ari umunyabwoba. Ko wewe woje hano nkubwira igitangaza cigeze kuba. Abagabo babiri bagiye mu kiraro, umwe yari mukuru ku wundi, ariko nawe yari umugabo. Baragenda aho bari bazi ko inka ziri, basanga zarimutse. Bashika bwije nijoro, iyo zimukiye ntibari bakihageze. Baragenda bashitse rero aho ngaho ikiraro cari kiri, basanga barimutse. Nta n'ikiraro abungera uko byazaga bigenda, ni ku musozi gusa bagakomeza ikombe, bagashiraho tuntu bene aho kingira nk'inyana bita mu bihurirano, baratemaga ibiti gusa bakazungurutsa, basanga baragiye. Ba bantu gati nta kundi ni ukujya turarara, nta kundi tugira ku musozi. Igitangaza cabaye rero, ujya mutoya ati ndarara hagati. Umugabo mutoya kuri ujya mukuru ati nje ndaje hagati. Wa mugabo tese uraje hagati turi babiri, hagati ni hehe? Hagati ya jimbere ati imbogo ni ziza ari nje zitangiriraho, sinja ninyo jahije ati naho simpasha ati neza hagati. Uwo muntu ahari nawe abyumva, ariko aba yaramujyamyeho. Bararuha wa mugabo mukuru yambura ikote, bashinga nko nk'igiti, baritambikaho. Umugabo ujya mukuru aje imbere, ujya wa kabiri nyina aje nkaho, abonaga nko gutuza ko ari hagati. Mbese ikoti ryabaye undi muntu wari ni nkuko nyine wari inyuma. Ubwo bari umugabo wigeze kuvuga Soname butakiriho, aravuga ngo ubwoba ngo buvukana n'ubwenge n'ubuhemu. Buvukana n'ubwenge n'ubuhemu. Igituma buvukana n'ubwenge ni iki? Ubwenge ubundi buza buduha kuanaliza le danger. Nka bijyana tuvuga protection de l'enfant, ngira ngo n'ubushize mico tuzavugaho. Umwana ntabazi kuevaluer menace cyangwa danger. Ariko umunyabwoba rero iwaza yamamenye ibintu abandi bataratekereza, kamavuga ngo hano hariho danger. Umunyabwoba. None se wa munyabwoba ni ubaye umunyabwenge kandi bwa bwenge gawukera bwamufashe gutahura. Reke nze kukubwira urabyumva. Bwamufashe gutahura ko buriya bwoba yagize keri we ya evaluer, yamaze kumenya ko hari ikibazo. Ubwo n'ubwenge bwamubwiye. Icya kabiri rero aho yavuze ngo n'ubwenge, ubuhemu n'ubwenge nibwo bwoba. Ugahunga, ugata umudamu, ugatabana. Vuba aha ngaha hari akabazo kabaye, mbona abantu barirutse basize abadamu babo. Sinshatse kukinjiramo ariko narabibonye.
ahubwo iyo hari undi musore numvishije ngo bageze ahantu nimba ari ku bapolisi nimba ari ku basoda ngo babafashe noneho iwe ngo yama yicara ku ruhande yicara ku ruhande ntiyishira mu bandi kandi bose bari kumwe noneho baje kumubaza yamavuga ngo ntibari kumwe ngo ntabazi noneho ba bantu wa muntu wagiye kumubaza aragarutse abajije bariya ati uriya muntu muramuzi turiya turi kumwe nimba mutubabariraga mutubabariye twese turi kumwe wa undi yabihakanye ariko bano ko baravuga ngo nimba mutubabarire twese nawe turi kumwe turi mu nzira imwe wa undi agira ikibazo nimba ari abapolisi baramufata kubera ko yababesha atiyemeje ko ari kumwe n'abantu ubwo ga rero ni ubwenge bwa bundi twavuze ariko buri mu buhemu ubuhemu bubayega ubwoba iwe yabonye ko hari ikibazo aranahemutse noneho iwe kera yabonye ko ikibazo cabaye akeneye kucikuramwo wenyine ngo abandi nimba bakigire ariko iwe ntikimubeho ubwoba rero definisiyo y'ubwoba ni ubwenge plus ubuhemu uzuhemuka muri situwasiyo wakagombye guhagarara ukajura ya role yawe ya protection ukagwana kugeza aho imbaraga zo gushirana nimba bakwishe ntawovugaga ngo ese kubera ko utaproteje abantu ushobora guhura n'igitero kiremereye hari umugabo wari uvuze ngo wataye umugore none se ko bibiri ivuga ngo ni ukumwitangira kugeza gupfa iyo umutaye none izi ya madevoir kera n'ibijya twavuze ngo abantu nubwo tuvuze ngo umugabo niwe protecteur ariko rero hari igihe atajuwe ijya responsabilité yiwe ya devoir yiwe akaba arayitaye tekereza nyine umugabo gusa ngo imbaraga zazibona zo gukubita umugore hinjira umujura cyangwa undi muntu akaza atabaza wa mugore kurabyumva rero ibyo ni ukuvuga ngo uwo mugabo yaravuze ngo ubwenge nibwo tugiye kuja ku bwenge nabwo ubufura ni ukuvuga yaravuze ngo ubwoba buvukana n'ubwenge bukaba ubuhemu uteranije ubuhemu n'ubwenge nibwo bwoba ubuhemu n'ubwenge nibwo bwoba urabyumvishe neza cyangwa bisubiremo uri umunyabwenge ufite ubwenge uri n'umuhemu ariko kandi uzuhemuka ukuri umunyabwoba ubwenge wagizewe wamenye ubwenge bwaguhaye bukwereka ko hari ikibazo cyo ni icambere ariko mu kibazo tushaka kugira undi wasova ukeneye kwisova wenyine urahemutse ariko ngo wagize ubwenge bwakweretse reka tugaruke ku mutima nawe umutima aravuga ngo uvukana n'ubupfu ukavukana n'ubufura umutima uvukana mbese kugira umutima n'ubupfu n'ubufura nibyo bitanga kuba ko mpangira ngo umuntu ufite umutima nyine urinda nta bupfa afite arabufite igituma bufite ni iki umunyamutima ntaco gaza atinya nta bwenge afite umubwira ngo kino cyo guhitana kandi wibuke ko bazavuga ngo nyina w'intwari niwe warize mbere nyina w'intwari niwe warize yego kubera ko afite wa mutima we tiyohunga icambere wa mutima ntumwereka ko ari oyego umuntu ufite umutima taza atinya danger taevali wa danger azafronta le danger nonoga nta bwenge yagize umwereka ko kinari ari ikintu cyo muhitana iyo ari mu kibazo tiyotererana umuntu yo kwemera agapfa ariko ntatererana umuntu no kuvuga cyagihega bayo nifura ntiyagize ubwenge bwinshi nta bwenge burimo kuko ntiyaevaliwe danger tiyirinze tiyamenye ko hari danger yohitana ubuzima bwe kurumva none nimba hari danger tuyimenye wowe ukayafronta kurumva ko wagize ubwenge ukayijamo nta bwenge wabishizemo ariko icyo washizemo ni ubufura
ni uko utabona ikibazo ngo ushake kwikiza wewe wenyine ariko usize abandi mu kaga. Umunyamutima rero aza apfira abandi. Yego. None kwemera ugapfira undi muntu iwe atogupfira uko kurumva wagizemo ubwenge, icyo wakoze ni ubufura ariko buvanzemwo n'ubupfu kubera ko wenti wevaliwe no danger. None se ko twavuze ngo wadusobanuriye ngo mbese umunyabwoba ngo afite ubwenge akagira n'ubuhemu. None umunyamutima agize ubupfu n'ubufura. None ninde ubaye ukenewe muri ico gihe? Muri ico gihe hakenewe umunyamutima. Kandi wavuze ko afite bwa bupfu. Arabufite ariko nibwo butuma kugira ngo uhagarare. Ariko si ubupfu buno tuvuga ngo oya ico mpaye mvuga n'ubupfu muri cakindi ni ukuvuga iki nuko nukwiwe atanarije le danger la menace. Abanyamutima bubahwe nibo dushigikiye, nibo bagabo kureza abahemu. Igikomeye ni ubufura, nuko udata umuntu mu kaga niyo ko guhitana ariko hari ico haye uja kugira. Yesu kwitanga ngo azapfire twebwe abanyabyaha turetse nyine kubyumva mu bumana mu kwizera. Kurumva ikintu yakoze ni igiki kuza gupfira abanyabyaha atahanapfira n'abantu bazima ngo nabakiranutse kuzira umunyabyaha kwemeraho upfa urupfu bene ruya bo kumusaraba. Yesu ni imfura yagize ubufura ni kuri niwe muntu wa mbere ariko ntiyigeze nawe analiza lo danger yari ihari. Yesu yubahwe yakoze ibintu Yesu yubahwe tumuhaye icubahiro n'iciwe yaje kudupfira tudakwiriye ariko tuzi ko mu ijuru habaye inama habura uwitanga. Yarabuze kabisa ariko ngo Yohana ararira avugatse ko nta muntu habuze umuntu witanga. Yesu aremera aravuga ngo reka mwana w'Imana w'ikinege. Ariko kumva bene ico kintu ariko Imana nayo ikintu yakoze kwemera ko umwana wayo aza gupfira abanyabyaha ni bwa bufura nyine kiyo aja no gupfira n'abantu bazima ngo yaje kurokora abantu bazima bahaba kubitika naho imbobo abanyabyaha bajyaza agagirira neza bose. Nibo bariko bavuga wa munsi Pilato yavuga ku minsi mikuru yabo bazaga bafungurirwa imbohe. Harabaza ati noneho hano hafunzwe Yesu hariho na Baraba none mukeneye ngo tubabohorere ndati Baraba kandi ngo Baraba yari umwibyi umujura wananiranye uruhebwa gusa kuvuga ngo abantu ngo baravuze ngo ni ubohorwa. Yesu umwana mwiza reka tuvuge w'Imana Yesu yari umwana mwiza barundi bazakoresha iyo terme umwana mwiza utaramenye icaha n'ukuri ariko yahindutse icaha. Ariko nyine biriya byari ibyo kugira ngo oya Baraba amaraso ya Baraba se yari kudukiza iki n'abandi bari barapfuye bameze nka Baraba ariko hagombaga kuza umwana w'intama w'Imana udafite inenge. Kurumva kuko twebwe kugira ngo ducungurwe kugira ngo twongere Imana iturebere mu maraso y'umwana wayo naho niho twakwiye gusubira kubona identite twari kwaratakaje ku Mana noneho tuyibona hariho kiriya kiguzi. Nico gituma nkubwiye ngo umutima rero ibyo byose kugira ngo ubikore hariho ikiguzi ni ikinari amaraso y'igiciro y'umwana w'intama w'Imana. N'umugabo rero akwiriye kuba ari protecteur et pourvoyeur akageraho yakwitanga ico gitumaga nkubwiye ngo muri ico akikuramo ubwenge. None se ubwenge muri danger ushize mu ubwenge ubaye umunyabwoba ubuhemutse ariko iyo wikuyemo bwa bwenge buanaliza ikibazo menace danger ubaye imfura kandi uzukora cyagikorwa. Kandi intwari rero uko bimeze intwari zigenda vuba kubera kutanaliza lo danger. Aremera akavuga ngo jewe nopfa kugira ngo abandi babeho. Urabyumva muri cyagihe nawe ubwenge arabufite simvuze ko ari igipfu abangabo klasa muri bariya babari elemanto ariko nuko we utongera kwitekerezaho kandi igihe gutitekerejeho kuba wikuyemo ubwenge
ayo masomo abantu bayumve cyane. Bayumve Ico kabisa. gihe rero wa mugabo yahagaze akajura iyo role ababaye protecteur et pourvoyeur, Yego. amabezo ekonomike yose y'umudamu y'abana akaba ari we ubibazwa, akabaga noneho afite ya kalite kubw'umuryango, Yego. ashiramwo bwa bufura, agashiramwo kwa kwitanga kutarimo ubwenge. Iyo wumvaga abantu b'intwari ibiza bibica, nibyo abantu bose baba babona bahunzeho batokwemera, ariko bakavuga ngo jewe nditanze na gitowa na Yesu ga niwe wemeye, aravuga ngo reka nze, haraza arapfa. Iyo ashiramwo izo analyse z'ubwenge n'ubuhemu, uvuga ati se aba bantu ndaza kubapfira ni bande? Abanyabyaha, aba bananiranye, kozi z'ibibi. reka mbihorere. Wa mugabo ntibamuvije ko yasenze, reka ndavuga izina ryiwe, aravuga ati kumva mwarumvishije igisigaye ni uguhana. Yaramubonye ngo abantu bakumve bakwemere baje mu ijuru, ngo nibanga bashe. Urumva rero, ariko wa mugabo hari umugabo wabivuze ahasenga, aravuga ati kumva mwarumvishije igisigaye. Ndamwibutse. Ariko n'uwo yavuze ako ngaho, kumva mwarumvishije igisigaye ni uguhana. Ni iki mutumvishije? Urumva rero ibyo byose dusubiye mu isezerano rya kera, reba abaye babaye batanga abana babo b'ibinege kubera umuhigo yahigiye Uwiteka. Ico gihe akuyemo za analyse zo kuvuga ngo mfite umwana umwe w'ikinege, simutanga. Ubu nyine wo kurumva wo bokubwira uwo bikora, yizeye Imana arayumva, akuramo izi logique zayo. No mu kuba umunyamutima rero umuprotecteur, izi logique zianaliza ziza zivaho, ugasa nkaho nta bwenge ugifite, ugakora ikintu kigiye guhitana ubuzima bwawe, ariko kugira ngo urengere abandi. Yesu nico yakoze. Hari n'ababikoze igihe cy'ama independence ibihugu byose, hari abemeye barapfa kugira ngo turonke independence. Mu bihugu byose bagiye babamo barahari. Ibyo rero nibyo twari tuvuze ngo umugabo agomba kuba hayashuwa iyo role, kandi ni nziza, nico umuntu asaba. Ugomba kuba uri protecteur umuryango wawe, ukawugwanira kugeza ubwo wewe wo kwemera ugatanga ubuzima bwawe, ariko kugira ngo babeho kandi babeho neza. Noneho unaniwe gukora ico ngicyo, ugezaho uri guhinduka menace ku muryango, ariwo ushinzwe protection yawe. Abagabo rero bakora ibyo, mwataye inshingano zanyu, mwongere mugaruke mu nshingano zanyu, mufate responsibility. Uko niko bigomba kuba bimeze. Icya kane ngira tuvuze bitatu, sibyo? Twavuze shefu, tuvuga twavuze ko umugabo harimo amour sacrificiel, tuvuga le chef de la famille, tuvuga rero protecteur, noneho twari turangije n'icya leadership. Ubwo rero cya gatanu, ikindi rero umugabo agomba kuba arico ni ukuba embo model muri education de base y'abana. Ibi byose tugomba gutoza abana. Byinshi ntibisaba ko tubivuga, bisaba ko tubikora twebwe. Abana bakareberaho. Urabyumva? Si ukuvuga, si ugusakuza, ariko ico turico kiza kivuga cyane kurenza uko twebwe twokivuga. Uriya gukora publicité ni intege nkeya. Nuko bya bintu uzorebe abacuruzi bakora publicité y'ibintu, kujya nuko biba bifite intege nkeya. Kalite, ikintu gifite kalite ntibazarinda gisakuriza ngo nimuze murebe. Kiza civugira conyine. Umuntu aza kigeraho akabwira undi, agatanga amakuru, akagenda. Kiza cikorera publicité. Ico neza cikorera publicité. Ibi byose uri mu kubona tugira by'amafishe n'ibiki ngo duhamagara abantu.
singiye kubivugaho ngo babireke, gusa nyine aya mafishe ariko kuri arafasha kubera ko muba mufite nk'abashitsi mushaka ko n'abandi bababona. icyo nari nshatse kuvuga biriya si byo byozana inyota mu bantu. Afishe sizana inyota. Dusenge kurenza uko twogenda tuafisha amafishe ku marezo sosiyo, cyangwa niba usanga bagiye bagira ku bikuta ahantu. Dusenge. Yesu se waza gusanga hari aho yigeze akora publicité ngo Yesu yakoze afishe. Hari aho yakoze afishe. Ibihumbi byazaga bimukurikira zumva gusa ngo ariri. Yesu yambuka mu mazi. Bageza bakurikira Yesu, bamwe bamukurikiye kubw'imigati. Noneho ga nico nyine nico bari bazi ico atanga. Imigati siyo ni mibi. Hariya ni myiza cyane. Imigati ga nayo ni myiza. Inda ibiryo n'ibyina. Kurabyumva? Yesu usarababwira ngo ntimukorere ibiryo bishira. Yego. Mwizere ijambo ry'Imana. Kuko mu benshi bankurikira ikibazana si inyota y'ijambo ry'Imana, ahubwo ni imikati. Ariko ibyo byose ntaho yakoraga publicité. Yazaga yambuka hakujya bakamukurikira. Iyo yagiye tese wageze no gute ko wagiye utaduseze. Ariko ibintu byose Yesu yakora ntaho yigeze agira publicité. Yazaga kiza n'umuntu akamubwira ngo tubivuge. Ariko ubu nyine ko umuntu akoze igitangaza kuri social media urabona bigenda gutavuga gute. Ariko Yesu ibyo ngibyo yakoraga mu ibanga, ariko yari afite imbaraga. Kumanywa ngo yirirwa abwiriza abantu, mwijoro akazamuka ku musozi agasenga. Nidusenge cyane. Ibindi none nari nkubwiye ngo muri iyo education tibidusaba kuvuga, bisaba ko gusa batwigiraho ibintu byiza, tutarinze tuvuga amagambo menshi. Igihe kimwe les adolescents muri France haba ibintu bya manifestation cyane. Abafaransa ni abantu nabo baza bagumuka batoroshe, kenshi baba bari mu bintu by'ama manifestation. Noneho babwiraga abana ibintu byinshi byo bashaka gukora, bano baba teenage aba adolescents bakavuga ngo c'est interdit, iki kirabujijwe. Noneho bagira igihe kimwe baragumuka bandika amapancarte baja mu muhanda baravuga ngo c'est interdit d'interdire, birabujijwe kubuza. Kurabyumva? Mugize iminsi mutubwira ngo mutubuza ibingibi, natwe noneho tuzanye ibindi ngo c'est interdit d'interdire, birabujijwe kubuza. Urabyumva? Iyo muvema yabaye mu Bufaransa. Icyo nari nshatse kuvuga, tugomba kuba turi modele nziza. Sisi ni barua watu wote wanatusoma kwa nini? Kwa matendo yetu. Ibikorwa byacu biza bivuga. Reka nkubwirize ya fisha. Iyo haje umukozi w'Imana ufite amavuta, abantu baza bisuka niyo mutoba hamagara. Amavuta aza kwega. Imbaraga z'Imana ziri mu muntu ziza zikwega, zikora amapublicité. Sinanze nabyo ni ukumenyesha abantu, ariko icyo nari mbivugiye, ta publicité ku bana, nta kubabwira cyane, nta kubakaripi. Icambere gusa we nuko uri embo model, ubanye n'umudamu neza, ubaniye abana neza, uhaye ukora ibikorwa byiza, abana baza bakurikira. Ariko nubabwira, tuzigisha umwana gukunda abandi, udakunda nyina nawe utamukunda, ko nukumuhohotera. Nawe imbuto uhatera niyo agomba gusarura. Ufite urwango ukunda nyina uzumukubita, nawe ibyo nibyo biri umutima wiwe. Wobuza umwana ngo tugakora iki, ntukaba umusambanyi, we uriwe bigakunda. Kuramuhohotera. Wewe nimba ubikora kandi none abimubuza azabikora. Nimba ubikora wamwigishije. Ababyeyi mwumve, abapapa abamama, question y'ama infidelité turayigarukaho. Icyo umuntu atera nico azasarura. Tiwohinga ibigori ngo usarure ibishimye, tiwohinga ibirayi ngo usarure imyumbati. Imbuto wahotera niyo uzasarura. Tuje gucaka ca gatandatu tubembo model, kugira ngo abana bacu tutarinze tuvuga byinshi babyige. Kandi muri ako purushite
muri bijyaga tubigisha hano n'abana bavuze ngo toza umwana inzira nziza akiri muto kuko azayikomeza kugeza no mu busaza bwiwe. ni ukuvuga ngo umwana nakubona uri muri biriya iyo dusenga mu ngo zacu apana gusenga dimanche, gusenga mu ngo zacu hari niyo masengesho akomeye muri ya modere tugomba kwereka abana. Ntabwo gusa ruvuga ngo mu mashuri imibanire ntituba toza ijambo ry'Imana no gusenga mu ngo. Tureke kugora abapasiteri, nitwe bapasiteri b'imiryango yacu. Natwe twagera kuri eglise rero tukaba dufite abungeri batuyoboye badushumbye. Ariko umuntu wese umupapa uri hano turi kuvuga menya ko ni wewe pasiteri urugo rwawe. Pasiteri wundi hari abatazabasenga mu byizi hagati mwiyinga. Umukristo wa dimanche none se abo bana cyangwa umudamu n'abandi kurabona ko ijambo rya dimanche ryo batunga. Ico gihe rero nitubatoze n'inzira nziza, tube baba leader beza situationnel, ariko le leader spirituel. Abana tubatoze inzira nziza kuko bazayikomeza no mu busaza. Ariko nimba tubatoza mbi iyo nabo bazayivamo. Nta mahitamo yacu rero gutoza abana inzira nziza n'inzira mbi, ibyo byose birakogwa. Tugiye ku ca gatandatu ndagira ngo ica gatandatu twari tuvuze ko tugomba kuba dufite ico bita imilite, guca bugufi. Tugomba kwizamura abagabo, yego natwe duce bugufi, yego tureke kwizamura, tureke kwigira ibitangaza. Tworo abagabo ndi kubwira abagabo mworohe, tworohe nyabo, mureke kwizamura mureke kwigagaza. uzugira ngo ibituma abantu bubahwa no kwizamura. Oyaye kandi gana Bibiliya yarayamaze. Bibiliya zivuga ngo l'orgueil précède la chute. Kurumva agasuzuguro niko kaza kabanziriza kugwa. Orgueil, kugira orgueil, kutubaha abandi, kwizamura. Agasuzuguro waguye inyuma yaho kabanza nyuma y'agasuzuguro ukaja hasi. Ikongera ikavuga Bibiliya ngo uwishira hejuru ngo azacishwa bugufi, ngo kandi ngo uwicisha bugufi azashigwa hejuru, azazamuka. Nitureke kwizamura nubwo dufite izo nshingano. N'abadamu nabo bafite izindi zabo zitandukanye, ariko mu byo dukora duce bugufi. Nicyo Imana dushaka ijambo ry'Imana. Mu rugo ntugire ngo kubera uzuza ukavuga ibigambo byinshi bipfuye utukabana umugore kugire ngo bo kubaha. Ti wo kubaha umuntu utakubaha. Kubera ki wakoze iki? Bakubahe woza wubaha abandi. Banza wiyubahe. Banza wiyubahe kugira ngo abandi bakubahe. Hari kutiyubashe abantu kandi ngo icyo ushaka ko abandi bagukorera nawe ukibakorera, ugikorera abandi. Urashaka we ngo bakubahe, tuza wubahe, bakuzamure, bakushiri wakoze iki? Hari umuntu umwe nawe reka mvuga ko kantu yari afite nk'ikibazo cyo kutamenya abantu. Bavuga nk'umuntu akavuga ngo ntamuzi, bamuseka ate se we wabaye gute kutazumenya abantu? Akababwira ngo se wamuhaye muvuga nuwuhe mutume banditse muri Bibiliya kugira ngo mbamenye? Simbazi bazwi muri kiye gitabo bakoze iki? Ndabamenya niki bakoze. Aho urizamura wewe igitanga wakoze iki? Kandi nimba waragikoze ti wakoze ica abandi batakoze. Urabyumva rero niyo wogikora n'abandi baragikoze. Niki wakoze kugira ngo wizamure? Ibyo ntibzakagombye kuba ari ibintu biranga abantu bafite za ndangagaciro ne valere. Menya Imana nyine yarakuremye iravuga ngo uri umugabo. Ico wigikoresha nabi ngo kuri umugabo, uje gusuzugura abandi bantu, uje kubanira nabi umuryango wawe, wishire hejuru. Imana nuko yakuremye, umudamu nawe nuko yamuremye, ariko turuzuzanya. Rero niduce bugufi, niduca bugufi abantu bose bazatwubaha. Ariko nitudaca bugufi tugasuzugura abandi bazadusuzugura nabo.
tasa dusuzugura tuje ku ca karindwi tuje ku umwanya cya kuragenda. karindwi umwanya kuragenda cya karindwi rero c'est la fidélité et l'honneur. Fidélité mbyite gute ni nko gukiranuka ni ukuba uri umuntu fidele w'umwizigirwa w'umwizegwa nicyo tugomba kuba turica abagabo kandi ibyo Bibiliya iravuga ngo nimba ushaka ya ndirimbo ya Mbonyi ushaka kuba nimba ushaka ubwiza ukeneye icubahiro nabigenze gute tiworirimba nturumuririmbyi nimba ushaka kugira ubwiza ukeneye icubahiro ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogora. urakoze cyane reka nkuramutse iyo agapera niyo uraririmbye tugisobanuye icubahiro tugishakishe gukora ibyiza apana gukora ibibi duce bugufi dukiranuke tube le fidèle. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze aravuga ngo ni ukuri ngo kugirirwa neza n'imbabazi ze ngo bizanyomaho iteka ryose ngo nanje nzaba mu nzu yawe mu minsi yanje yose yo kubaho. Ibyo ni ibintu tugomba kugenderamwo nimba dukeneye kugira ngo twubahe, nimba dukeneye kugira ngo tuzamuke, Imana tuzamure twicishe bugufi tumere nk'abana bato niko Yesu avuga. Tube fidèle tureke gupratika infidelité umugabo uca umugore wiwe inyuma mw'abagabo. Les belles filles ne finissent jamais ou les belles dames ne finissent jamais. Nyugwa n'uw'Imana yaguhaye naho nutanyugwa. Ubushize twarabivuze bijanye wenda n'amafaranga mu ngo bikundu bigenda uvuga ati igikenewe n'urukundo ibindi byo birasanzwe. Kandi turavuga ngo umuntu atanyuzwe. Paulo yazaga avuga ngo nize kunyugwa n'ibihe ndimo, ibihe byo gusonza kanyugwa, ibihe bya abondance byo kugira byinshi kanyugwa. Abagabo ni munyugwe n'abadamu banyu. Yego cyo kintu kabisa. Abadamu banyu nibo beza kuko nibo mwikundiye. Kandi Bibiliya itwemerera gushaka umudamu umwe. Ko turavugana n'abakristo ariko habe n'abatari abakristo nabo nibareke gukora biriya kuko nibabikora bizozana induru ziri mu miryango. Ni ukuvuga ngo abantu batabashije kwitwara neza bariko barasambura kugira abagore babise ne pas mwende ntibyoroshe n'abapagani babimenye n'induru ni n'ugwango abana bavuga kuri ba nyina babiri n'ibiki bigira ingorane. Ariko rero umuntu wese nanyugwe n'Imana yamuhaye. Umugore wawe ni mwiza kuko yaremwe mu shusho y'Imana agasubira akaba yaravuye mu rubavu rwawe kandi ukamwihitiramo. Tureke gukora ama infidelité. Tuba abantu bagomba kunyugwa n'icyo Imana yaguhaye. Mudamu wawe ni mwiza araruta abandi bose kuko niyo wahisemo ntawe usa nawe. Kandi n'abandi utekereza ni abadamu babandi Imana yaremye nk'uwo wawe. Abantu ntibanyugwe. Icanyuma rero ni bwa buzima twavuze n'ubundi bwa intimité kujana niki nacyo kigomba gukorwa mu isuku kuko twaravuze ngo infidelité hari umuntu utajwe role yiwe. N'abadamu nabo ko turababwira twarababwiye abagabo beza nabo ntiborangira utize kunyugwa n'Imana yaguhaye. Mudamu nanyugwe n'umugabo wiwe, umugabo nanyugwe n'umudamu wiwe, ntacyo mutemerewe. Imana ababyeyi ariyo miryango na leta muba mwasezeranye imbere y'Imana hari indahiro muzamugira. Abapasiteri bakabasengera bakavuga ngo nous déclarons ce couple mari et femme.
ubuzima bwanyu bwa intimite ni mu busonye ni mu bukore neza ego ureke kugenda mu pratika les infidélité twaravuze ngo akaga karimo rero umuntu utakoze inshingano ziwe wazitaye hanyuma rero akaza kugira malchance baba detournere bari hano hanze kivuza tande ko muderaya mukava muri ijya fidelite mukava mu nshingano zanyu hariho aba professionnels les professionnels du sexe je dis en français je répète hariho les professionnels nutajua ya responsabilité yawe ya intimité mu rugo rwawe muri mwembi hakagira ugira fopa agatera hanze agahura n'ababa professionnels uwazobagiye uwazoba pototse ariko rero ni mubikore mu isuku kuko Imana yarabibemereye imiryango irabyemera leta irabyemeza babahesha umugisha mu ikanisa kandi mureke mbabwire kuri ico caha cy'ubusambanyi nuko abantu batazi ingaruka zacu nico gituma bagikora ibyaha byinshi tubikora par ignorance umenye kwicaha ukoze kizokurikirana descendance yawe urubyaro rwawe Imana iravuga ngira ni mu guteka kwa kabiri sinibuka neza ibice ngo nza mpora abana ngo ibyaha by'ababyeyi babo turuwa a 4 générations wa mupapa we umwana ntagomba kugira umuvumo kubwawe wa mumama we umwana ntagomba kugira umuvumo kubwawe reka nkubwire ikintu kimwe ni naho dusoreje iki kiganiro cyacu ku bagabo Iburahimu kubera aho bari batuye habaye inzara basuhukira mu gihugu cya Egiputa afite Sara batarabyara umwana Sara ngo yari mwiza ku buranga bwa bwoba twavuze buvukana n'ubuhemu urabyumva ibyo twavuze ukuntu bigiye guhura Iburahimu yama yibona muri danje kandi ntayari ihari ati baranyica kubera umugore wanje baranyica bamutware aremera arahemuka arabesha ati ni mushiki waje ayo ni mushiki waje Farawo atwaye umugore aramushaka ni bwa bwenge ariko bwavukanye n'ubuhemu tuvuga ko ahemutse yagize ubwenge yamabona menace iwaza yibona abandi batarayibonaga kubera ubwenge naho bajya twavuze ngo ni nkaho bakuyemo logique tibabona cya kintu kiba kirabaye arabesha Farawo amaze kubimenya Imana yamuteje ibibazo ari mu bihano yaraje aramubwira ngo ese niki nagucumuyeho kugira ngo umbeshe nyuma yaho yamuhaye ibintu yagombaga kumuha amuha n'abungeri ndetse amuha umukobwa wiwe Hagari waje kumubera umuja ni naho yaje kubyara Ishimayeli ibi bimwe muri ibi bibazo ugenda ubona ibintu byose iyo bitakozwe mu isuku no kumva ijwi ry'Imana ngo wumvire bizana mu ibibazo ikibazo kiba kirabaye kera kwa Iburahimu mu bana biwe babiri umwana w'isezerano Isaka n'uriya wundi utari w'isezerano ariko wiwe ayo makuru aho tugiye kuyasoreza cyaha Iburahimu yakoze cyo kubesha Isaka arakibesha nawe abesha umwami Abimeleki ko Sara nako Rebeka ari mushiki wiwe nawe akija kubikora Imana biramubura ati ukore kuri uriya muntu nawe aramubwira ati twapfuye iki kinyoma ukimbesha kuvuga ngo kivuye kuri Abrahamu arabeshe gifashe Isaka arabeshe nawe umva asonturu Isaka nawe Isaka ageze muri za bukuru yabyaye abana babiri umugore wiwe Isawo na Yakobo Isawo niwe mukuru ugomba kuragwa aramubwiye ngo genda umpigire unzanire untekera inyama nge nimara nguheze umugisha Isawo aragiye Rebeka araje abwiye Yakobo umuhungu we ati isoga agiye gutanga umugisha kwa Isawo wewe wirinde uja guhiga fata umwana w'ihene hano umubagire utekere ugende wambare rwa ruhu ngo yagiraga ibyoya Isa guhesha umugisha barabikora arawumuhesha ngo ashike kandi yari ko bivuga nubwo ngo yarashaje amaso yiwe atakibona akavuga ngo ijwi ko ndumva ari rya Yakobo ariko nakora ku mubiri kumva n'uwa Isawo amuha umugisha
aramuriganije. Umva cya kinyoma Ego. cyavuye kuri Iburahimu kigera kuri Isaka, aba bene Isaka kera Yakobo na Rebeka barabesha. Isawu amaze gusanga umugisha wagira avuga ntawe usigaye, atangira guhiga Yakobo arahunga, aja kwa nyirarume ngo ashike kwa nyirarume yumve ibintu byabaye. Akoreye Rasheli, niwe yari yakunze, mutoya kuri Leya, imyaka 7. Ya myaka 7 irarangira, bamuha Leya. Wagire ngo aravuga ati siwe nakoreye. Nyirarume yarabana iti hano imico yacu tazi utwara nta mwana mukuru woshakwa, mutoya woshakwa mbere ya mukuru. Iyo mico nyine nubu bimaze kuba, ariko yari imico presque y'Abanyafrika twese yari turiho. Ntabwo umwana mutoya n'ubundi agomba gushaka mbere ya mukuru we. Ariko ubu nyine kwigira nabi, kutajua responsabilité, bamwe batabikora, ururiho akabikora. Ariko mu muco niko byari bimeze, si tuno no kubakobwa. Hanyuma rero asuye gukora imyaka 7, amuhaye Rasheli yari akeneye. Yaramuragiriraga kugira ngo amuhe zanka baza baheza abahunga indongoranyo, aramuriganya kugeza ubwo bavuze ngo basobanure inkizozi byari gihuga cyangwa intama ariyo ibiyiwe. Gusa nubwo byari bimeze to yari afite wa mugisha wa sekuruza Iburahimu, nako wa sekuru Iburahimu. Hari ukuntu yashishuye uduti atera inka zihinduka n'intama ibihuga, agera hamwirukana aragenda. Asonturu Yakoboga wabeshe nawe wareganije umugisha wa mukuru wiwe, akaba yarakunda Yosefu na Benjamin, Joseph we Benjamin, nibo bana bavutse kuri Rasheli. Akabakunda cyane, agakunda Yosefu nawe yari afite inzozi, bene nyina wabo bamatangira kumugirisha. Yaravuga ngo nabonye imiba, twase dufite imiba ngo 12, mbona iyanyu yose iraguye, uwanje usigaye uhagaze. Tuzogukorera. Umunsi umwe ngo ararota abwira se n'abana bavandimwe biwe ati nabonye ukwezi n'izuba ndetse n'inyenyeri bini kubita imbere bindana. Ndetse gisara avuga ati ariko wa mwana ntasoni, ushatse kuvuga ko njewe na nyoko n'abakuru tuzokunamira ibyo. Igihe kimwe Imana ni nakubwira ibintu si ngombwa kubivuga, agomba kugira ibanga kuko naryo ni byiza. Hari igihe bivuga ukamuhura n'intambara utohuye nazo cyangwe zotinze kukugera ariko zikamaziba mu gitondo. Amutumye gusura bene se ngo bashike bagira umugambi wo kumwica, ariko ntibaza kuwuzuza, baramugurisha. Bafata ikanzu gise yari yaramudodeye, babaga nimba ari umwana w'intama w'ihene, barihindura amaraso barohereza, baravuga ngo Karosi Yosefu yahuye n'impyisi z'inkazi ziramujya. Wumvishe icyo kinyoma? Reka dusoreze aho ngaho. Nari mvuze ngo ikintu dukora kibi, nimba ukora ikintu kibi ugasaruka zikuriho n'abana bawe. Rero hari ibintu utagomba gukora niyo utoba ukijijwe kubera gukunda abantu. Umuryango wawe rero witeho, kuri izo nshingano zawe zose, bana neza, tanga amahoro, nawe uyaronke. Ikintu cyose iyo umuntu atanze ikintu cyiza nawe azaronka iciza, nutanga ikibi nawe uzaronka ikibi. Abagabo munumve muntahure, ibyo mpaye mbabwira mubikora gutyo bizodufasha. Nanje ko ndabyibwira ko ndi muri abo bagabo, ariko abadakora ibyo ngibyo nabo bazasarura ico bazasarura. Ababyumva nibabyumve, batabyumva nabo go ahead mukomeze. Ariko hari ingaruka zizoba igihe kimwe mukaziregreta. Hari ingaruka bazavuga ngo dans la jeunesse hazahabura savoir, ariko muri vieillesse hakabura pouvoir. Iyo uri umusore ukiri mutoya, ni ukuvuga ngo uba utaragira ubumenyi bwinshi, ariko iyo umaze kuba umusaza uba ufite ubumenyi ariko nta mbaraga. Imbaraga zacu ntituziprofite, tuzishore ku miryango, kandi nyine Imana itumurikire tugire ubwo bumenyi tukiri bato, tureke kuzagira ubumenyi mu busaza butagifite imbaraga zogira icyo zikora. Mu mubwiriza 12 guhera hazavuga ngo wibuke umuremyi wawe
mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaragera ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo dukoreye ingo zacu tukiri bato tugifite imbaraga Imana idushoboze iduha ubwo bwenge bwo gutahura ibyo bintu kugira ngo imiryango yacu izabe neza tutazoja kuregereta murakoze cyane urakoze cyane turagushimiye cyane kuri iki kiganiro dukoze c'abagabo bagabo mutwumve kandi mutwumve neza buriya umuntu azasarura ico yabibye ni ukuvuga ngo nimuba abagabo beza mu ngo zanyu babana muri kubyara babana mufite nabo bazaba abagabo beza ejo rero mugikorereho kugira ngo muzasarure imbuto nziza rero turabashimiye cyane ubutaha tuzabagarukanira topike y'abana n'abana dushaka kubavugaho dushaka kubwira abana inshingano zabo devoir zabo mu ngo rero turabashimiye cyane ko mwabanye natwe ciao ciao no melody yarushe arongera no isaha ni minota 20 bosha ngo byagenze nawe noneho waturambiye urabona